Jadi di tanah rumah kubu, burung meri, babere. Masuk nami, nanti mau diamu, bulan-bulan nami, manik nemarata, isoran, ramai nami, manulung, merasau, mengarap, biji tanaking. Nami, pamurong muna. Nami, Raja Nami, makalas sumahida di Sobanihum na pinatrak di pamurong nami to kami. Ito na. Masang ulit di hanguang puro nami. Ano nga di pasahat kamu sa Sobanihum muna to anak kanigang. Arawan nami, asa tawdo di mga musin yan. Asa kamu mah songon suhinya pangnoba. Ada di bang. Mengarah di Hangwang Guru, Samurai kami yang Guru, pasal tamu aja persuhian dulu sejarah barat. Berduslah kamu isi kita baca. Ini pasar tamu aja mesti persuhian tulang nih urunami. Pasar tamu mesti persuhian tu si melohon. Bapak ni si Magatana. Dungi pasal tahu mesti persuhian tu na boruna
Lai silubis, parpor. Lai silubis. Nami amang boru asa dulu di manguse asa tahu manyan panadayon dorong itu nami do maka anggota kami. Jangan ada orang orang di hong boru asa boru kami yang boru asa tahu aja panadayon tu udah nami manik naik marata. Panadayon itu udah nami manik negarang. Asal tamu si panadayon itu turang nami panggabian coba kisona. Asal tamu si panadayon itu turang mengirim nami manurung air asam. Lagi, opung ya. Opung. Nanti saja. Sekarang pasal tahu mau mesti panadayon tu amin nomor waktu. Tu baru pas ketemu mesti panadayon tu selama ini mah forulo berenami amang torok Torok. Arang ya, langsung. Jalan mah, langsung aja keluar. Hola. Kopi. Jadi akhirnya si kombe Anggoro mengakhiri si kombe nian panglayon di orang ni sunya pangnau pak dohot di panadayon nak keningan. Sonari pe anggoro asa tahu di mana